Lahan di wilayah Desa Bunutan, Kecamatan Abang Karangasem kebakar dugas Selasa 12 Oktober tengai. Ane ulian masan panas ane mekade kebakarane ngenggalang nyelinggahang. Petugas pemadam kebakaran Karangasem nunang armada anggon nyemprot apang api nimati. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Karangasem I Nyoman Siki Ngurah nyelasang kebakaran mulai sawetara jam 12:30 tengai. Aektar lahane kebakaran ane tongosine persis di muka restoran Ajak Pila. Mimi aget restoran Ajak Pila itu sing milu pun. Api nih ngenggalang ngelinggang, apa buin kondisine angin baret, petugasnya masih kewalahan. Kebakaran lahan masih taen di Banjar Dinas Batu Ringgit Kaje, Desa Batu Ringgit, Kecamatan Kubu, Karangasem. Lahane ane pun linggahne nganti 17 hektar. Wargane tundene apang hati-hati. Tim Bali Express ngelaporang.